چند بیشم سیرالا آخش دستی چاف خزالا آخش دستی چاف خزالا هر دنالم مهوسالا هر دنالم مهوسالا كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه شب روجا طالم سالم شب روجا طالم سالم عاشق بجنا شمالم عاشق بجنا شمالم كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه او محبوبة واكسترا او محبوبة واكسترا تسيراك تشيكاميرا تسيراك تشيكاميرا تحلاندي فقيتيرا تحلاندي فقيتيرا كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه كسب حالي من زانه نور حیات سلام صبح بخیر روز باش تماشاوان نجام بخیراتن بر اکران TRT کردیه داویا هفته دیسه تیروتجی به مجارک خوش دست پیکر ایرویش دیسه امید ساعتا لبر به هفدور بن انشالله بیجن لگل میوانی منی هجا امی ایرو لسر نافجیتیه نافبینکاری آنگو arabuluculuk امی بسکنن چما arabuluculuk حوجه چما انسان دما بیارک چه به سریل نافبینکار داده جو عالی حقوقی و جو عالی اسلامی و امی لسر ویکه بسکنن هلبتون جد کارن دیسه پیام خود پرسک و هبه او کسی کو وكم بيجن بيرك هات بالسري وبخوازن السربي مسألة جي آگاهی هیم ببین امکارم ویکی برسه به انشالله بدنوه 0506 657 5362 ببینم ری اندکارنش میره پیام خو هم سر واتساپ هم سر تلگرامی آنگو سر اینستاگرام جی اندکارم بنویسین امجیج ماموستایمه هجا انشالله بپرسین ای برسه به بدنمه ناو بینکاری چیه می پیشی بناهیم ببین بتایبتی وان دمین داوید ناو برا خودی خانیه او کردارانده پرس کرکن گلیکی مزن درد کوین امن سروانجی بسکرین و دمیز میوان خو بدم ناساندن نور حیات سلام استرام بیجامت بخیراتی بیگلک سپاس کم سپاس دکم مراد شرک پارێزەر شالی حقوقی به مسئله سبوره باقی و بخیرات سرچاوان سرسرا گلک سپاس کم از سلاوی خو حرمتی خو تماشاوان نجارت شینم به تایبتی جی آخر باوی کالی خو جو قوزوق لج باتمان رجی سلاوی خو دشینم جوید امجی سلاوا دشینن ام سر مسئله بسکنن کام بنیرنج عالی پارێزەر و عالی حقوقی ما گفتم بسکنن عالی اسلامی جمی جی پروفسور دکتر عبدالرحمن جاندان بپرسن او بخو اکادمیسین زانگاه زنجیلیه یاوانی اون بخیرات ماموسته دشوراسی بی رحمت بابی واس باب خیر برنامه خیر بی انشالله نام سب ناف بینکاری ام بناف جدی و بناف بینکاری هر دوکشی دینا بکارانی اما سر هر دواجی بسکنه البته و همه مراق دکن دیگه حوالی ما ویتری کام دکرنه املوی بنیرن دور د چاوا در باست به ول سر ویناجی ام بنرخینن به هف دور کام بر خو بنور ناف بینکاری چیه بکرتاسی و کم کرته او تماشا بکن پاجم لبر
لجین مرو هبن ده هر دوره ده نلحف کرن نقاش پفچون و شر دردکوه. جبو اف نلحف کرن جهول بین را کرن و دنابرا مروان ده آرامی و آشتی به آوا کرن هم شیرتین دینی هنه هم جی مروان جخور قانون و یاسه خسن رواجه. وقت دگلک مسئله مروان ده دنابرا خودیه خانی و کرداران ده جی نلحف کرن و پفچون دردکوه. جبو پرسکرکن دوی وارده بین چاره سر کرن و دنابرا خودیه خانیان و کرداران ده آرامی و آشتی چه ببه ره چنه. لگوری دین اسلام حق و مافه هر دو آلیان چنه. دوی مجاره ده جو قرآن پیروز کیجان آیت و سوره قالاوه مسئله دکه؟ ده حدیث شریف ده حضرت پیغمبر بچاوای نزیکی نلحف کرنا انسان هم بویه. دوی مسئله ده روسپیان دناف جواکه ده دوی چه بکن؟ حق و مافه کردارو خودی خانیان چنه؟ قانونا مدرن چه حق دانه کرداران و چه حق دانه خودین خانیان؟ لگوری قانونه کردارک دکاره چند سالان و کردارک دخانی ده بمینه. کردار چه خاصی جزرارن خانی برپرسیارن؟ دروشک نلحف کرنه ده سرلیدانا ناوبینکاریه چوا تکرن؟ شرط و مرجن سرلیدانا ناوبینکاریه چونه؟ برسوا وان پرسان و آگاهین هین زدتر به برنامه داویه هفته به میوان پسپورت دین سرکراناوه. بله ما بحثا ناوبینکاریه کر هلبت نتند نابرا کردار و خودی خانیاد نابرا جنو میران ده جیو یک دبی کوپی کات به ما گوتم گوری اسلام جلی بنیرن نابرا دو عشیران ده دبی کوپی کات به نلهوی هبه آن سر تشتکی لسر روشک نابرا مالبات ده جی پرسکریک مصاب ما گوت یا مجالی حقوقی جی ده اسلام ده قرآن ده چوا در باست به هلبت میوانا جی هم ببین الگوری روجامه مدرن حقوق بچکی بهتر در دکه و پیش عالی حقوق جامعه به پرسن و دمه کرم بکن هم دست پی بکن ما مستف دستور وازه به عالی حقوق دست پی بکم ما مست ناوبینکاری ام گو ara buluculuk çiye peşen ve nahim bebim paşeşili gor şartı ve bak. Tabii jiyanê de xoşî heye, kêfxweşî heye, aramî heye, jiyanê de pirsgirêk hene. Rast. Hinek pirsgirêk ji pirsgirêkê hukukî ye. Ji pirsgirêkê hukukî çareserî hene. Riya çareserî heye. Riya çareserî esasî dozvekirin e. Dozvekirin e. Navbenkarî müessesekî nû ye hukukê de, sistema hukukê de, navbenkarî hukukê Türkiye'de jî tiştekî nû ye. Navbenkarî riya alternatif e. Yani bey komiseriyle hukuk ebedin, dadgih ebedin, dikani seriyle navbenkariye bedin. Beli. Navbenkarî çareseriye dostaniye. Çareseriye dostaniye. Ji bo bêdoz mirov dikarin pirsgirêkê xwe bi aliyê navbenkariyê çareser bikin. Ji bo wî jî navbenkar hene. Vî karê navbenkar dikin. Li Türkiye jî di Wezareta Dadmendiye de serokatiye navbenkarî hatî ava kirin. Di nav wezaretê de serokatiya vî işî heye yani. Serokatiye vî işî vî karî heye. Navbenkar jî li wê derê di wî sicilî de nivîsîne. Gerek navbenkar ji wî sicilê bavêjin wazîfe bidine wan. Kîne navbenkar? Navbenkar kîne? Navbenkar gereke zanîngahê de fakûltê hukukê xilas bikin. Mirovê ku dixwaze bibe navbenkar pêşî gereke fakûltê hukuk xilas bikin. Piştî fakûltê hukuk xilas kirin lazim e 5 sal kar bikin, karê xwe bikin. Wek parêzer. Wek parêzer. 5 sal lazim e tecrübe evkê xwe de karê xwe de bikin. Tabii ji bo navbenkariyê imtihan lazım, imtihan hene. Serokatiye navbenkariyê wî imtihanê dike. İmtihan du şekli ye. Yek imtihanê nivîskî ye, yek jî imtihanê devî ye, mülaqat e. Gerek mirovê ku bin mirovê hukuk ku dixwazin bibin navbenkar, gerek her du merhalê imtihanê jî derbas bin. Piştî derbas bin müracaatê serokatiye navbenkariyê dikin, wê derê jî
هم ناسنامه ناوبینکاری ددن وان هم جی belge ناوبینکاری ددن وان پشتی ویجی ایدی دکارن وی وظیفه بکن. يعني ناوبين كارد بديسة وقت باريزيرا مكتب حقوقي ام بيجن فاكولتي حقوقي خلاص بكي و 5 سال جي بي كاري بكيش بوكو بكار بي لغور حقوقي ويشي چاره سر بكي 5 سال نه کار ناوبینکاری بکن 5 سال باريزيريه بكي پاريزري دکاره مثلا devlet de uzmanı jibke ama lazım تجربه 5 سال 5 ساله به و زانینگه حقوق خلاص اي باشا كان بنين عاليه ام بين شريعتي تشي تدي تشتك دبت به ام هر شريعتي كان مساله چاو چاره سر به ما مست پروفيسور دكتور عبدالرحمن جاندان مجوه بپرسن عاليه شريعتي چاوله دنيره دي مساله ده بله گرک سپاس دکم خودش وراسی بی چاو ماموستشی کرم کر ناوبینکاری ناوجیتی تشتكي أخلاقية تدي إنسان بجيانا أخوة بجيانا كجواكي دمشيني جيانا جواكي دا تديت شر چيد بي پفچون چيد بي خوشي چيد بي نخوشي چيد بي جانا يك هفتكي جانا يك هفناكي جانا يك پفتكي بي جانا يعني إلا كي رنجي حياتي رنجي جياني حمون نيكن خرجرا دنيا خرجرا دنيا إلا كي هي وجا إنسان تشقى مثلا وقت يقول مثلا خرجرك تشيبو بفچونك تشيبو الهف نكرن تاني تشاو كرم كرد سري برنامج ده وقلت دي ناف اشتل مالباتا جنومير ده تشيدبي ناف عشيرة تشيدبي ناف خوي كار ده وناف اشياء ده تشيدبي ناف خودي خانية ده وناف كريجية ده تشيدبي قالك تشيدبن إنسانة طبيعية جانا إنسان الهف ناكي بيجا سري بيشي تشتي بيرامة هذه أم هرنا محكمة هذا مهرنا محكمة أم يمكن أم أوقاتك بيقولون أم هرن أم وقتي قلت كتي محكمة تدي محكمة بالطبيعة محكمة جرانا لا استبشك بالدليل بين دورش ميتشيب كاباك شاهدة كتعلق بدين فلان أب لازمة يعني الدولة تبي حقوق جانا كبي حقوق شينابي ليه نا فقهامة ده عند بفقهامة بكرمانسكي عند بشريعته ده تبي بريا قون بكفنا محكمة دا ونبرنا بين هرنا با حاكم وساوجيا روس بي خوا مزني خوا يعني ملاي خوا شيخ خوا زاني دناف اشتنا دبي ناف توبلمي دا تقا زاني وهبن بيشي هرنا باوا قرآن بيروز دا دبي هجا دوا دو جروبا الهاب نكر والنواوا سلحي بكن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والنواوا تشي بكن نواوا إصلاح بكن والهاب بينن بيجا جبري دا ديروكا مسلمانا دا وقتي پیغمبریم عليه الصلاة والسلام حتى إيرو زانايما مظنيما ملايما سيدايما إلا أف وصفة بيك آنينا مثلا وقت يقول دهرمامة دا وزلك بهرمامة أم بميرديني باطماني تطواني أم بي شرناك يعني هرمامة يا جو كورمانستي دجين وقت يقول الشرك تيبو شما ملانا هات راسته شما مظنيما نهاتن كدنجي كسي ناي چیه او داخوازی هيا دبي برياغو ام هرنا محكمة ام برياغو ام محكمة ام بلو هفدي تعقيب كنت دي محكمة ولو روي محكمة شي بتشكي ولو صار نابي بتشكي نخوش صار لا ما مراد نغيدي لي نابي محكمة بتشكي نخوش ام ببرنا تاري ام عيني يعني ده ام عيني توبل ميدان يعني نبوي اواي ام هفدي دمزين شو سري بيشين بمحكمة نابي ما قوم هردو عليا باخ بنيرو بيجا وقتيغو برياغو انسان هرنا محكمة جرك روس بيوا مزنيوا سيدايوا والهبقنا هفدي وابنا هفدي بالسلحي الهردو قاسي بحسين كادر دي وتشيا كاون تدبيجن كاون شمال هبناكن كامل هفدي رونن كام بفيجن ولا بركي تشكي مظنينا بفرونن هناك يجور هناك ون بتش دفش خبردا
كاتجي كاترونا هركي كاو قابل نولو كبابي يا وكاو مسلمان كاورن ام بفرون ام ببا خفن ناف جيتي ناف بينكاري ببي اوايا وقالك مناكي ما هنا يعني جو برنامج لهاب وري ان شاء الله دي ساعه اسلامي ده تاريخ اسلامي ده جتن مناكا ما پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقرآن بيروزا از جوا مناكا بت وقت وقت شي ان شاء الله زي ان شاء الله بس بيجي بيرسم باشن بيروح بدنا على حقوقي د قرآن ده مثلا درباست بما مسته يعني مثلا ناف بين كارينا وجيتي ناف فاصلحوا بينهما يعني دناف جنو ميردا ودناف حياتا جيانا جواكيدا دو قرآن بيروز ده سي چار جهاد درباست بي دبي وقتی گو هناك الهف خست بف كتن الهف نكفن بكفن الأراوادا والهف بينن ويا ديجي يا ناف جنو ميرادا دبي وقتی گو الهف نكتن مزنكي جالي بيركي مزنكي جالي زليم وباكنوا ويكي جوا الواب حسينن كادر دي واتشيا والهف بين تمام ليه دينيرن اسلام بريان بجن دروني ناسيه وبريان محكمه اف مساله للسر سكنيه يعني ودقال جوش محكمه شريعتها اسلامي دقال جو صح قوات ليا صح جوسا حكميوي ام بي جرانن دقال في قاسيا بريا فاقاسا دبي والهف بين مثلا بيجن روجا ما يرو ده عائله danışmanı da بيجن دما تشتك به جنو ميراد الشين نور وایت قرآن ده جد بيجي عاليه كي يك شويالي يك شويالي او جوك عائله danışmanı وان ده مثلا مقالك جارا تاني من سيرفيجي مقاله ياسكرن از شو مقالك سمبوزيوم ما اف بتشي متصاف اف مساله وصا اني قندمي مو غيرك بين قندمي اف يعني ناف بينكاري عرب ولجتي ناف جيتي بيشي غيرك ناف مالباتا بي ناف جنو ميراده بي بيشكي وزاره عائله هناكي تمكين نزيكي بي ايش بي اما غيرك شي بي غيرك شي بي لازمه شي بي سري بيشي غيرك مالباتا دا ناف جنو ميراده اف شي بي چونك اف غيرك جرينجا لازمه ان شاء الله امي ديسا بدنجي بلند امي بيجن دي تجارتي دا دناف مالكارا دا ناف كريجيا دا ما تشيبويا يعني هاتي رنجي حقوقي غيرك مالبات هذا شيء تشيبي كي يا لازم يا لازم ام بيجي يا لازم ويا جرينجي اوا غيرك تشيبي ان شاء الله دنجي ما بكن امي دنجي خوش درخن دناف مالبات از gerek İnşallah edeceği berdan kim bibi envision çünkü لو زياده بيه بل ما مستوى ده ميزج بيجي بيه بپرسم دما كون بيجن مثلا سري المحكمه دل ما مستبحثه gerek tiştankir çare seriye kendik gerek bekte hoş ne hoş sonuç encam çedi bi ligor ve nav benkari teri vedike yani ev çözüma ku çare seriye ku nav benkar bibinin jiya mahkeme kuvvetlidir azusa beprsem yani terdike ترتكه ناوبنکاری پیواجی ناوبنکاری ده her du ali kolaf bikin و belge lafkırın imza bikin idi vak biryare datge yani ve biryare digre ceve digre biryare digre و her du ali cidkarın her tiş müzakere bikin her tiş müzakere bikin tabi kanunun tişten kadeke kriye gereke navbenkari pevajoy navbenkari gereken nebe müjare nizame geçti. Tane muroftkare müjare hukuki taybet de navbenkari bke. Çünkü kanun bejet işte ko muroftkare seri bir serbest tasarruf bke. Tkare bke müjare navbenkariye. O navbenkariye de her du ali ko vi navbenkariye kabul kirin. O lav hatın o imza kirin. İşte ev hatı imza kirin. او دبه وک بریار دادگه یعنی وک بریار دادگه بقوته ایرو tabi sisteme Türkiye'de du şekli navbenkariye yek şekli ihtiyariye yani on karın her şey ne karın her şey ev irade ve hanek çeşitli hukuka da navbenkari jibbo dava vekirin idi şardekiye yani ten mesela da deve peşi evhebi. Gereke lazime ko murov peşi dava veke doz veke lazime peşi here serili navbenkari bide.
ev şart de büyük şart de neyine şunu nikan dava vekin. Hun dava vekince ev dava nayı kabul kirin, dava reddi be. Jiber ku peşid ve seri lur bedin. Edivek zorunlu em bejin nefsa mecburiye yani. Şardı doz vekirandı neye? Mesela az örnek dedim kare hukuki hukuki bazırgani hukuki serfkari hukuki kredaru nav Hodîxanî de ku pirsgirêk dertin ev temamî îro ji bo dozvekirinê lazim e ku mirov müracaatê navbênkarî bike hûn müracaat nekin ew doz nayvekirandin. Mesela me çawa serî lê bidin mamoste sistemeke çawa heye yani dema kesek em îro mesela ser Hodîxaniya û krêdaran bisekinin. Belê. Rojevê de gelekî jî cî girt. Jinişka ve fiyat gelekî zêde kirin êdî hin krêdar jî bi rastî bêzar dibin êdî derjî nakevin ji Hodîxaniya ji xaniyan niha divê rêyeke çawa bimeşînin yani divê destpêkê de wê çawa serî li vê meseleyê bidin serî li navbênkariyê bidin. Di addiyan de binayê addiyan de büroya navbênkariyê ye. Li wê derê görevliyan li wê derê û li wê derê form hene formê navbênkariya ji bo müracaatê navbênkariyê. Hûn dikarin herin wê derê mirov dikare here wê derê wî formê tija bike. Mesela pirsgirêkê wî ji bo çi ye ji bo kirêye yan ji bo karê ku kiriye ji bo ticariye çi be êwî binivîsîne piştî wî nivîsan wî imza bike û bide büroyê navbênkariyê. Piştî büroyê navbênkariyê wî formê histand lazim e ji sicilê navbênkariyê navbênkar bavêje. Vazîfe bide navbênkarkî. Wî vazîfeyê dide navbênkar û navbênkar ev tişt piştî müracaat çêbû bi formê bi dilekçeyê pevajiyê dîn bi sistemê çê dibe. Ji sisteme davêjin duî sistemê de navbênkar dibîne kî müracaat kiriye aliyê dîn kî û adresa wan çi ye telefonê wan çi ye tefa dibîne piştê wî jî li wan digere mirovê ku pirsgirêkê navenda ye mesela krêdarê Hodîxanî her duyan digere dibêje ev mesela krêdar yan jî Hodîxanî serî navbênkariyê kiriye ji bo wî jî lazim e em civînek çêkin ji bo lêhatînê Em hevrûnin. em rûnên em civînek çêkin wan dawet dike ji wan pirs dike dibêje hûn kîjan dem kîjan saet hûn müsaidin wan jî ji wan bî destûr distîne yani ji bo demê piştê wî dem ew kirin dem nivîsandin Diyar kirin. ji wan re dawet dişêne daweta nivîsî dişêne Bi nivîskî jî ji wan re ji dişê. wan re dişêne dibêje divî demê de divî saetê de divî büroyê de divî adresê de civînê navbênkariyê ye lazim e hûn werin û civînê navbênkariyê de navbênkar ji wan re ji agahdariye bi navbênkariyê dike navbênkarî çi ye çawa çi ye navbênkarî hinek özellikle navbênkariye mesela navbênkarî tiştekî iradiye yani tiştekî iradiye yek nikare bêje tu mecburî vî navbênkariyê bi lavatinê tu biqedînî. Dibe ku encama ve neyini jî bê. Yani ne lazım e ku yekî pevajê navbênkarî de lav bê. Kare bêje ez lav jî nayîm ez qebûl nakim ez dixwazim dozê vekim. Tiştekî iradiye. û navbênkarî tiştekî wekhevî ye. Navbênkar mecbur e her du alî jî muameleyê wekhevî ji wan re bike. Yani her du alî jî mesela civînê de söz da wan dibêje meseleyê xwe bêjin gerek lazim e her du alî jî aynı vakit bide wan. Yek zêde baxi ve yekên baxi ve nabîne her du gerek wekhevî be ha yekî bêje dikare bêje haw qasî bes e. Ama navbênkar lazim e her du alî jî muameleyê wekhevî ji wan re bike û pevajiyên navbênkarî pevajiyekî mihrem e. Mihrem e. Çawa mihrem e? Yani navbênkar tiştê ji aliyên bihîst nikare ji aliyê din re bêje. Dema cuda cuda tiştekî bêjin. Cuda cuda mesela civîn çê dibe navbênkar dikare piştê civînê bihevre
dikare civini cuda çek. Ya beje ez xazim civini cuda çekim. Ez bir bawerim ev pirsgirek çareser be ama ez xazim tenê bu ara Rojî bicibe yani. Ru. Belki fedip ki yek belki yekî fedip belki yekî xazim tiştekî bêje ama ba aliyedin naxaza bêje. Rastı. Ji bo wî jî nabenkar dikare civînê rûberû jî bike. Divî civînê de tiştekî bihîst nikare bêje. Yani nikare aliyedin re bêje. Gereke got ji bo wî bêje ji gotinê wî gereke destur ji xwe xeberê bistîne. Bê destur nikare. Çünkü nabenkarî pêvajokî mahreme û ew tiştê pêvajoyê nabenkarî de hat axiftin nikarî doz vekirin de çaxê doz vebû nikarin bêjin evî nabenkarî de viya gotu bu. Ew nabe delîl. Ew delîl nayê qebûl. Na, mesela belgeyê ku hinek belge nîşanê hevdû didin ji bo hevdû îkna bikin. Dibêjin eva wisa ew dibe na eva wisa ye. Wî çaxê jî wî demê jî ew tiştê navbenkariyê de hate axiftin yan jî tiştê belgeyê ku navbenkarî de hatu çû dîtin ew nabe delîlê dozê. Çünkü navbenkarî tiştekî mahreme û piştê civînê jî her du alî jî ne mecburun de ev bikin. Yani dikarin ku navbenkariye bineyni jî xelas bikin serî dozê bidin. Serî dozê bidin çünkü navbenkar ne hakeme ne jî hakime. Nikar bir yarekî bide. Tenê wan li hev bîne. Wan la bîne hinek teknîkê müzakerê ew dike pêktîne ji bo wan lav bîne dixwaze wan îkna bike. Ji bo lavatinê li lavkirinê wan îkna bike hinek mesela em çawa dikin ez jî navbenkarim. Em çawa dikin hinek pirs ji wan re dibêjin û em hinek wan dêxin şüpheyê çawa dêxin şüpheyê yani em dibêjin navbenkarî tiştekî baş e. Yani tiştekî baş e. Mamoste jî got navbenkarî lavkirin lavhatin sul tiştekî xêr e bereket tê de ye. Xêr tê de heye. Xêr tê de ye bereket tê de ye. Yani millet dê me hinek bi hers hareket dike. Rast em pir zû hêrs dibin. Hers dibin û em jî rikê hes dikin rik. Rast. Hes dikin. Hema em dibêjin wek mamoste got em erin dozê vekin. Bila amin bi ser bikevî, awî bi ser nekevî. Yani- Neyse em dixwazin aliyê min bi ser bikevî. İşte rastî jî çandême de nabenkarî berê de jî hebû ama tiştek ne fermî bû. Bawayekî fermîn ne bura. Yani mesela wek mamoste got berê de nav aşîran da pirsgirek çêdibûn, nav milletê da çêdibûn, aqilmendê wî memleketê, seydayê wî memleketê, mazinê aşîran diketin nav xelkê, wan li av tanîtin. Yani ev tişteki çandême de heye navbenkarî ama tişteki ne fermî bû. Îro bûye tişteki fermî ama ez karim vî bêjim nav milletê me de çandê lavatinê hêj çê nebûye. Em ji ewkî hes dikin. Ji rikê hes dikin. Yani digel ku ji berê ve heye ne bi fermî jî bê heye di İslamê de jî heye lê em milletekî ku li hev hatinê bikin hez nakin. Na, zêde em hes nakin. Yani em dibêjin gotinê min bile mirovê me dibêjin gotinê min bile zêde be. Rast e. Em jî hinek zehmet e. Yani pêvajiyê navbenkerî ji bo navbenkar jî hinek zehmet e. Rast Çünkü e. herkes bêje bile ew Ya min bê, rast yani e. herkes bêje bile hukukê min hakkê min pêş be. Rast. Yani hakkı kesî pêş nabe. Hakkı her kesî wek hev be. Wek hev bê. Wek hev be. Ji bo wî jî tiştekî bi rastî tiştekî zehmet e ama ev müesseseyê ku hatî avakirin ji bo çandê lavatinê sulhê jî tiştekî baş e. İnşallah em bêjim berdewam jî bike. Berdewam dike û tiştê rastî tabii serokatê navbenkariyê îstatîstik didin. Ew malperê xwe de jî diweşînin bi rastî baş diçe. İnşallah ve peştir jî bikeve em Pêştir bêjim. jî bike em jî şîret milletê xwe dikin. Yani mesela tên dibêjin em ê doz vekin. Em ji wara dibêjin yani doz vekirandin tiştekî ne zor e. Tiştekî İşte herî hesan doz vekirine ne em bêjim. yani her stibin dibêjin ez ê doz vekim. Doz vekî doz hinek demakî dirêj e. Rast e. Masrafê dozê zêde ye pir e.
جبروي ام سريل شريعه ددن نوسا مصرف هايتنا لي موزيك كي گهداری کم پاشم بیاری باخمن تماشاوانی ما ادی دما شیار بونه از باور من ها شیار بونه برف هل گلک جان سار ناف جا خوش لی به موزیک که خوش ان شاء الله می و شیار بگن نور حیات کرم که Gecemin bir xevne şeva Ki kuşt keneli serleva Gecemin bir xevne şeva Ki kuşt keneli serleva Ki rojame bire ava Oy zemano, oy zemano, oy zemano Ki rojame bire ava Oy zemano, oy zemano, oy zemano Ez ciwan bum tez bir kirim Jivi dili tez bir kirim Ez ciwan bum tez bir kirim Jivi dili tez bir kirim Hem birin jor hem jekirim Oy zemano, oy zemano, oy zemano Hem birin jor hem jekirim Oy zemano, oy zemano, oy zemano Zemane ki bi qetl u khaba Khudi khudeli khiraba Zemane ki bi qetl u khaba Khudi khudeli khiraba Bimedkenin wilanana Oy zemano, oy zemano, oy zemano Bimedkenin wilanana Oy zemano, oy zemano, oy zemano خوش دنگه هر لدنه به وکی نور حیات گفت گوی زمان و براسیج وقت درمانی هر تشتیه در تشتی دم دبینین چوا پارزر مراتش گفت امزو هرست بن هک حتاج دست مار امزو هرست بن وقت خو عمل کار وینا بکار بن از باور مجه اسلامی وجه حقوقی وجه و بهتر می آرام ببن می سکان ببن و باشتر در باس ببن مسئله مزد بیجم از بر خو ما عبدالرحمن جاندان ما مستمع پرتشتی که خوش گفت ام پرزو هرست بن و ام دخوازن لهف نکن آنجی عالیه ما بسر بکوی د اسلام د چا در باس به یک چیز وی بپرسم به تایبتیش به خودی خانیا و کریداران مثلا دبیجم ملتکی مسلمانن و حتاج دسته مته من حقیان نکن ام لدار دور خو هیجی هبن د پیوی د ام وینا پر بکاردینن لی ام خودی خانیا د نرن جنشکاوا پر کریزی ددکن آنگو کریدار درنا کون خانی خرا دکن دمان به عالیه اسلامی و میز اف نگون هما مستیانجی نه حق اسلامی د کدمینه از بجو پرسم والله تديت إسلاميات شريعات حضور إنسانات خوازي جبو إنسان لهبرونن بكيف خوشي جيانا خو بردوام بكن سبب هبونا إسلاميتي وشريعتي وحقوقي حمو أفن دا إنسان بيف نكفن إنسان بحضور وبآرامي حياته خو بجن وبحضور وعافية الهبرونن أبا بجا تشتكي وسا مناكاتا يا أزلبو خويا خانيا وكريجي دوی زمانه وی داویه ده اباگو افلاسیون زیده بو و حروفیت زیده دبن و تدید معاش تیرا انسان اناکن انسانی خوی خانی نه خوی خانی بن حقیقتا جیان جبوی و صحف زوره
وخوي خاني أشياء دبي أس شغليم مخاني كري أشي احتياجيم هنا زاروكيم بتشوكني هذا زاروكيم بزوجين أو شي بتشكي حقلية أو يديجي بتشكي حقلية بيجا أمي تشبكن أمي الإنسانة أمي ب هل يكي جماعة بخو بخير دوساء جديدة أمي خو بخنا أمي بتركيان بأمباتية أمي بكن د فقه ما دجي د فقه اسلامي دجي يعني د بالشريعات دجي د وقتي قلت تشتكير او انساني قلت تجي تشتكي تخوازي بفكره كاو كاري بيك بيني نكاري بيك بيني كادور ما يتشلويا خو بخ دوساوي ده قول روشاوي قول روشاوي حركات بك ايفي جنها خوي خاني مع خوي مع خانية أغلب درما وك هي تشترى لبلي كريجيا تاني معاشكي ثابتا معاشوا جالك جاراج ترى وناكي ومجبوريش خو خاني هبانه كتبانه خاني خدا مجبوري هاتي بو كريجي بيجا جرك دفي در حقي ده جرك يعني داخوازيا ام بي داخوازيا فقهيجي يا اسلاميتيجي يا شريعتيجي يا حقوقيجي غيرك انسانا يك نخي طنقاسيه ده غيرك يك انسان بفكري نها زي جيب خوازم معاشي ام بيجن نها ازغاري وشرت انسان بيست ورقه وقتي قلت بيجي كري 15 ورقه يجي بفكري تمام حقيقه هي تحتات افخاني كري حقا انت سقطت شغلي او راسته لبلي اف فقيري دي ويتشكي وقتي 15 ورقه عندها ورقه بت ويتش خوي ويتش خوي وي زاروكي خو شاب شيني مكتبي شواهري دكتور وي جانا خو شاب بردوام تكي في اواي جرك انسان هر تشتي نبرتي بفكري باخلاقي بانسانيتي وأورتاما إنسان تشلو بيك جوراوي حركة بيت تمام ما في منا في حقي منا أسكارم في دعوي بكم لبلي إيه قارشي من مخاطبين كاري في بيك بيني بيك نايني بجرك في أواي أم لهفدي ببرسن تديت هرتشنا بريا ببرا هرتشناي أم بيشنا شار سر نابي بلكي دعاك ويكريجي يعني قوبي خودش تراسي بي تحاليم فكري تحاليم آسان كير خود تعالى حالتش آسان بكي بركتي بخوي بري قوم دايتا تديد بركتش كي آيريا يعني صد ورقة هي صد ورقة ببركت نوك ده ورقة ببركتها تاني عافية يك مثلا يك جمرة بيجي إنسانك جمرة وي خودش ترازي بي يعني جدير بيجي أفهي جاي دنيايا يعني هم بيني دنيايا يك إلا أنا أزيب بفراغ خبرتم يا تنزاني يا أزانم ولا أزانم شو أنا أزانم يعني هردش أزانم قو هردش نفريا براتي هيا عليكاري هيا الهفرونشتن هيا حالة إنسانية ديك بولو بفكري هيا أبقاتش هنا حضور هيا عافية هيا بركة أزفاقاتش تازانم أما وقتيك بإلا برا أزيبي والله نوكتها ایدیجی یا تمام تبرد ارزان درونشتی خودی ایک وکیلیجی به تبرد ارزان درستی ابراهیم والله نکی گرک تجیش خو فداکاری بکی گرک تجی زیده بکی گرک کل اموال هفدی رونن وال هفبینن و به چی کی بولو به حضور وقتی کو دیسا ام بیچ معاشی و زیده مون یکی به دیسا و زیده بکی بو اوای يعني فقه ما شريعة ما إسلاميات أغلب دبي لهب بكن حتى جووري بفتشوني نكن حتى جووري شر نكن وعليكاريج هفدي بكن يعني يقولوا نبي يامن إلا يامن نبي إلا منفعتي من ولو هذي بفكرين هذي رونن ببرا خبر بدين خيرا هذي بخوازن نبي تاني وقت يقول أبتشي نبو مثلا أم هبرونشتن مثلا أزو مع موستا أم هبرونشتن مولو كرم علي خوفكشان وي علي خوفكشان في وردكر أمي بحيرة ورم هن بريك شيرتك المبكي ناستا يكي زانا يكي زانا شيرتك المبكي نصيحتك المبكي يا بي برا چاره سريه که شرق
نجم نشتا بر ام هرن وقتی يقولوا الهف كرن چاگو ام به چه ناف بیندی ناف بین کاری وکی دی ام به ناف چیتی گره وقتی کو دو انسان الهف نکر خبردانا و رک هف چو ولوش هف غيدين ولو هناك قرين كرن دنكي خو بلند كرن قرق نوي قاسي بر نوي قاسي هم نجنا محكماجي هم ما بيتنا محكمة برايم قلت هري محكمة سي صلاة دوام كي راست ما مستقد دريجة ومصرفنا طبيعتي محكمة ولو نقو عم بجبرت طبيعتي ولو بدليل بينا شاهد بينا بلقى بينا في بينا هر جاري كبير رونشتنا كي كبير تعلقاتي بلكي من هبورة بيجا قرق دفاع مسألة دا قرق روس بيما سيدايما زانايما مزنيما قرق هشيار بن هشيار بن يا بالفيدي انسان هب ناكن دنكي خو الهبدي بلنتكن تكنا جو شربكن قرق ام هشيار بن برياغو او باك نمجي ام بياو كاوم تشكن كاورن كام شاكي فخن هرن وزيارت بكن يعني بريا فرمي يعني بريكو او هرن جموال او جيكابك قرق ام هشيار بن مزني ام بي توبلمي مزني انساني ما روسبي ما ام بيتش ايجو سيدالري ما قريك ولو جهه خو بدنا انسانه جي كلنا نفس جواكا قدنا بدنا هيجوي جواكي هيا وج انسانه دنكي انساناتين بفت كيفن انسان ديشت يا ود بسيدا ابيها خوي خاني دعوه كلمتك از فقيرم از برنغازم از كان ايدي جي هذا بي كريجي ما اتشواتيكم درناك بي اتكمناكم بيامناكي قريكم هشيار بن قهيم القلبي جل ملات بي كاز ورمه باوا كمسلمان وانت شمال هناك اب حياه اب جيان تيرا حمواتك يعني ام شما يعني ام شربكن ام كارن باب خبر بدن ام كارن باب رونن ام كارن بحسين وقت يقولوا بو ام هشيار بون مجهدا انساني اخوا كيف هردو كاشي الزانم از قلك كتمت بعد دعواتا قلك بفشونا شرا يا جنو ميرادا آلية إسلامينة ناف عشيرة هذا قلك جارة مثلا وقت تايم مفتيتي جيكر از مثلا قلك هرما الهرما واني الباطماني في هرم لأنقرة از قلك تشيكم مثلا دبي يا سيدات شما قهنا ديما شما ناي تاني جانا ولو دوف دريج دبي دوف دريج دبي انسان هم ناكن او تشي او تشي دبي شما هيا سيداج منينا شما ناي مالما شما چاي كما نافا خوي شما چاره سري كيش مراكي ولو دلي انسان هذا جيب هيا دلي انسان هذا مسألة زانيش خويا استاذ بيجين يعني افتين قوتن يمكن نصيحتك جو شي يعني اذكارم في بيجم يعني مثلا از قلق جارات شو ما ناف انسان هذا يعني تديد خبردانا ما تدبي اتشوم المرشكا وارونشتم راس فرمانجي ده اتشوم المرشكا وارونشتم از كارم بيجم صدي شيست حفتي صدي شيست وحفتي انسان بيام كريا استعطاو خد صدي شيست حفتي بلكي سو صدي سه تشلجي بيامنك نا سويدا نا وقتها انت نزاني ياس نزان ما شو اشوفك يا مخير بو يا مداخواز يا مخير بو متخص والهورن تشتكي بخير ما يا تمن فاتي مجنينه تكاري مجنينه متخص واز والهبينم يقواز نزان خير رياوه اتشواتيكم اللي بالي قالك اذا تسترجع شعباتي تبخير هاتي هما تجيب وقتها جد وساق وام هب كفن وام شرب يا بس قروش نبي يعني جبر نبي عم ببروكي بياوي بي اغلب ناف شنو ميراده يا زلام بي يا الزلام وقرك بيعمل بي وقا ازمزني بيرم ازمزني دنياي ما بخبر دانا ما قرك تشتك يا ونولو يا ايه دي الدنيا نولو الدنيا جدك شويه قرك البيرك اخوش بحسيني قرك بيجي كادردي تشيا البت دقي دبي وراس او بيرك ما تفهم كده عيني ولو اي والله دبي والله دبي اصلا الراس الراس وقت تاني انسان مثلا بيا مسلمان كتابة ما هي بيغمبري ما هي ديروكا ما هي فقه ما هي شريعتا ما هي اي والله قريك دبي ايشيوا مشاورة جنومير قريك مشاورة بكن اي روكي بياتا روكي بياوي
روكي الا داخوازيات ابو روكي جي داخوازياوي هارو امتشنا بيات تكن امتشنا في ملي بركي روكي بياوي في ملي جي الا دنيا اذا تنيد حتى قويك هرجيكي سيشاري وي هنا حتى نريكا بفي اواي تدمزيني والله كين جيبو دو نابير از بحكيمك يعني الدكتور كي دارو نشتم ديسا اف ناف بين كاري ناف جيتي ما خبر دا كوسيدا والله ناف مدى آجر هيا طوفان هيا يعني دا او خانماوي نا دي ابا مسألة ساغلقتشي ابي حكيم وحمشيره يعني ويجي نيرينا خذ مزيني بس اس زانگاهی دم ما مستا د حقوقی ده هرکس نيرينا خود مزي قد ناف مدى يعني ابي بسالق اگر هيا طوفان هيا كذا كلبناكي هر بفت كبير هر وتنا محكمه بس ابي بدناكي دبيجي طلاق زيده بويا هبردان زيده بويا ولا ادبي ولا الباما نوقس يقول شلوتكن ولا ادبي من نصيحتها الهبديتكن ام دباكنا سيد على ام دباكنا ميدا ام دباكنا مزني مالا تانا شريعتي دولو يا مزنكي جي مالا بيركي مزنكي مالا زليم يعني جرق نج عليكي تنيبي يا افهدوا الهبناكن كا يك جووري والروس بيك ام بملاك سيداك يا زاناك اوقاتك تشتكي بحيرة دردي وتشيا وانت مالها مناكد اغلبية تشتا والله اغلب ام سيسيكي تجيناكي سيسيكي تشتي برداي تشتي بوش تشتي كوكي وقت الهرتو كانت حسين النصيحات الهرتو كانت كن والله تبي راستا تاني وقت ما مستاجي يقولوا كري هفدتشن عنادتكن أود بيامن يا جاركياتا ونب كر يا بسلح بخبردان كام هفديرونن اب مسألة شوي قريك تابي هر دوجي زانابن هر دوجي زانبن جو از لنجيخ والعرتي بخم از بهر شو كمان قريك زانبن جو وقتيك ولو بيجي يجي وكمن او جي لنجيخ وبرد عرتي او باب كمان أبي زاروك منين أبي حزورا ولا بي أبي حزورا مالا هردو كاشي جهب هردو مالبات شوي بيجي في أواي هم تجارتي دا هم بازرگانی دا هم عائلي دا هم حضور سيا ناف عشيرة دا هم أنصرية ناف زاروك دا مكتبة دا قلق تشتا دا قريك يك هشيار بي قريك يك قهدار بي قريك يك ببزي قريك يك هر واببرسي لحالي واببرسي ياغو شريعة توازي إسلامية توازي وقتی بفرمي ديسا شهر الناف بين كاريا بر مراجعته خو بكن برياغو تديت حقوق هلا الا هبيجن بس روي ساره راسته او صالون محكمه حقا جمدينا انسانه صارتكن انسانه برك چاره سريه جتكن برك نا چاره سري گركت لبلي وقتي چاره سري جي كر مثلا وقتي جنومير ابن موادا بردان بله موجهب قطاند سارة حقا سارة ام بناخو ازم جرك بمواجهات هفدي جرك مو بقنا هفدي او جي باري ويا ازبار بيج اب خوشترا جبروي ام بيقلك تماشواني ما انساني ما زاناي ما هيا مش هفدي هبي ام جهداري هفدي بن بله ام ببزنا با هفدي ام انسان الهف بينن تشتي قوش يا بيا مناكن يا بيا تبكي اما الدنيا نصيحتي باشا ازبي بپرسم ما مستدور چاو مثلا مراد خوجا گوت دماکو کسک بی بنا بینکار هن شرط وی هنه دوی 5 سالا پارزری کر به 5 سالا چه حقوق خو بینه مثلا عالی اسلامی و دمام نرن آب هيك ما مستكرم بكن دما تشتكي وسا مثلا هنجار از لي دنيرم دناب جواكي ده ام بيجن ايكو عمري وابچي مز سر بينجي دبي او ملا وسا گوتيه يا ملا دبي چا بي پیشز وي بپرسم دورا جانا هن ملاجي يعني جو هر کس ازنا بجن ببورن وانا غيدينن تشنا دبيجن تاني عالي زلام ادگرم بك يجي عالي بيرك ادمي زين ما مست ببورن لازم تقولوا بي يعني مثلا بابي من مينك بابي من دبي او ملا حالو گوتيه از لي دنيرم بجيام ده هيرست بجارنا يا بجم يا بو او ملا نزانه دبينا ملا وسا گوتيه جو بهتر زاني دروشن وسا دبي او özellikle ملا چا بنزوي بپرسم بتاكي برسك زحمات وزما بلي والله يعني حق سر هرتشتيه بلي حق
راستي سر هر تشتيا از ملابم از اوقات بم از حاكم بم از تشبم راستي وحق سر هر تشتيا بيجا ميج فير بمش بله بيجا تنيت دي فقهاء مدى دي ام بي فقهاء ام بي جريك جبو جو تماشافاني فجبرجو جهدار من ام بي فقهاء شافعي دا راسته ياجي فقهاء ديدا وكي ديجي دناف جفاكي ام بيت شريعتي دا افتش صاحب كرنجا راستي وحقي لكوبي ام لورن جريك ام لوربن ملابي سيدابي جنبي ميربي جريك بيجا وقتی گو ام دناف به ناف بینکاری دا ناف جیتی دا وقتی ام بیزن ام به فقهام دا ام د شریعت تچی د به گرک زلام گو ناف بینکاری بکی ناف جیتی بکی گرک صح معتبر یا گوینلر بی صح گوینلر بی گرک هر دو آلیجی بیر حد من مثلا وقتی گو مثلا زمیناکی بدم پیش رازی دی سوارم تدي نظام وقتی ما مستا وقتی ما هیچ هی تمام از پشتی وی برسه و ایده برخوا بدم ما مستا بلا نیوره نمینه تديت وقتی دیروکا اسلامی دا قالك تماشافاني مجي وإيمي حاضرنها تبي عرب على الهاب نتكر إلا أدنى هذا عشيرتي هبو هر عشيرة كتقو أس تدي وقتی جو كابجي كنا جو تعمير بكن كفري صياندنا سيواغاوي تشي كرنا جيغو ولو خرابونا اما جبويغو افا بكن دست تعميرا كعبي كرنا بلند كرنا هر عشيره كي سيچار كفر داني نسر هر عشيره كي يك زلام هيا و 15 20 زلامن امبيشن ميساك بلكي 15 20 نهده هكن هر عشيره انساننا وقتی گو سراغ هایا كفر وقتی دا يمكن مانجين بي كفر بي كفر الرش حجر الاسود هایا ور وی گوتی از وی گوتی از وی گوتی از هر عشیره کی گوتی والله گرک از مزنم وی گوتی از قنجم وی دی گوتی از شیرم ای گوتی از میرم از نظامچه لور پفکتنا ودنا خود گوتنا کام چلو بکن گوتنا زلامك وقتيقو جفي راس جفي ملي كي زلام وري اما بحيرة كات ورا تتش قراري بدي امي بيعتبكن وقتي ولو خبر ددن بفت كيفن ولو وكا بجرجينيك هيا بيغمبرم عليه الصلاة والسلام جنيش كيبتي وحمر حد بن والله انسانك باشا انسانك راستا انسانك درستا انسانك نها نظام كردي از بيش اوبجكتيف يعني كسي ناقري شفافه يعني شفافه ولو كيف خوش بن رحد بن وقا به هر يكي جمالا و هر عشيركي وقا خويا هر عشيركي بولا ابجمايا والقى رحد بن في باور اقو ابزلامي ما هر يكي اقو هات قو كاتشي درديوا والله دردكي مولو هيا عباية خو درخست داني ور جو كا في كبري امدين نبر كبر داني نور هدي كيف جو هدي كي ونجي عليك في عباية يكش في ملي يكش في الوكا وفي ماسي امراكن يعني علي كاريها هالي كاري انين ويجي كبر تق داني جيوي بحضوري تشون خبر دانا مش فيبو جريك يكي ناف جيتيه بكي ناف بينكاريه بكي جرك اف وصف بيره هبي وقتي هاتم مثلا جنبي ها ملا هات شخوش جاليه تبليخي ابيدي هات شخو نا شخو ما ناحسيني جرك نولو بي جرك هردو جرك هردو كاجي بحسيني ما في هردو كاجي زانبي هردو كاجي باريس بكي حق وحقوق هردو كاجي لبالي يكبي بيجا دفقامة دبي جرك هردو إنسانك جوانيلر بي إنسانك شفافي وإنسانك جرك قابليتاوي إقناعها بي كهربي إنسان على هبيني يجي جو بيك نيني هردو كا تنين جارنا هيا بيك أمي خبرداني صاحب دو فتريش بو هناك إنسان هنا نكار ولو بيك ناينن يا بحيرة ولا سبيك ناينم از نكار إنسان على هبينم جرك أو نكفي ويش إذا جرك
قابلیتا و اقناعی هبی گرک ونلر بی گرک مافی هر دو کاج زانبی و گرک gerçekten zamanı خوشی زانبی zaman ya گۆری شەرتێ دنیای beri amulo bun ya tu beri ulo bu iri ne ulo ya شەرت گوهری guhat ve gerek jana iroji zanbi ya beri zanbi duva Gor şertên duva ha. katışta yeki ne ber dari çav داری چه وقتی اولو چی بو اد به گلکتش اوی چاره سر ببین İnşallah hem bejin. Benim mamsız beni qabid me mamsta Murat. Kijan müjarada behtir nav benkari tep karanin kijan davaya dez bejim. İnsan betir jibo kijan mesela tene seril ve nav benkariye dedi. Bi taybetî hukukê karê de navberê xebatkar û kargehan de fikrek çêdibin bi taybetî duî mijarê de navbenkarî serî lêdanê navbenkerî zêde ye û piştî yekê îlonê hûn zanin navberê xwediyê xanî û kirêdaran de jî navbenkarî bû şartê dawê şartê dawê îro bi rastî jî hinek zêdayê navbenkariyê navberê xwediyê xanî û kirêdar de hene. Anha em bejin jiber ku rojevê de ev heye mesele Belê. wa bêtirin newsa. Ev Belê de- davayê bi vî rengî bêtir hene. Bêtir hene çünkü berê de ji bo dozvekirandinê navbenkarî şart nîn bû, mecburî nîn bû. Piştî yekê îlonê bû mecburî ji bo hukukê kirê. Eyluna çuyi İlo çoyî. belê. İlonê çoyî bu tiştekî mecburî gereke mirovê ku xwediyê xanî be yan jî kirêdar be ji bo pirsgirêkê xwe çareser bike berê de lazim e ku serî navbenkariyê be. Her du alî jî dikarin serî lê Her bikin du alî mamoste. jî dikarin. Ne Her tenê du- xwediyê xanî Na, newsa. her Kirêdar du jî alî karin. çünkü peymanê kirê ji bo her du alî jî maf dide wan û bar dêxe ser wan. Hem mafê wan hene hem jî barê wan jî heye. Belê. Ji bo wî jî pirsgirêk çêdibe. Her du alî jî xwe mafin pirsgirêk çêdibe. Ji bo çareseriyê pirsgirêk jî her du alî jî dikarin herin serî navbenkariyê bidin. Îro bi taybetî jî ev mijarê ku dibe navbenkariyê ji aliyê hukukê kirê serheqê perê kirê. Yani bu ay kireye çünkü Riyad şimdi geleki ziyade bu ne? gelekî zêde bûn belê hukûm meclis kanûnek derxist. Gorê kanûnê satan 25 Rastı. de ew kê tabii xanî ne kargeh ne têde ye. Xaniyan da ji satan 25 nikarin zêde bikin. Xwediyê xanî. Demle dinerin herkes için ziyadetir duhazı. Herkes zêdetir dixwaze. Yani Rast e. dibêje yani herkes dibêje xaniyê cîranê min satan satî çêbû, satan pêncî çêbû, ez jî dixwazim ya bikim. Wek mamoste got tabii xwediyê xanê jî xwe mafin. Ew jî dixwazin li wê derê ew jî xaniyê standine dixwazin kirêkî ji wan re bê ew jî bi kirê xwe jiyanê xwe devam bikin. Ew jî ji Rast. wan re destekeke. Belê piştî bi rastî wek mamoste got gerek civakê de vicdan hebe, ahlak hebe. Yani her tiş bir vicdanî be, bir ahlakî be. Ji bo çi hûn zanin mixabin artheş çêbû li Tirkiye. Du artheş çêbû hezaran xanî xirabûn, hezaran milletê me bin wan xaniye da me jiyanê xwe inda kirin, hinek birîndar bûn, hinek jî hêjî zehmetî dikişînin. Rastı. û ew ê ku heremê artejê de jiyanê xwe dewam dikir hinek hatin şehrê mezin. Belê. Çawa şehrê mezin yani gotin metirsiya ji bo artejê emerin derekî heremekî welê Evle. ew der bile rîskê artejê zêdetin nebe. Rastı. Ji bo aramiyê xwe hinek ji wan jî hûn zanin hatin Ankara. Rastı. Demê ku hatin xwediyê xanî ku dîtin millet xanî digere. Ku xanî millet zêde xanî digere her yekî Fiyat ziyade. fiyat zêde kir. Yani fiyat yek bû sê. Ev tiştekî vicdanî nîne gereke van demê wekî artheş van demê wisa tiştek nexweş gerek ev millet Gereken betir alî kar mı? alîkar bin yani mevî dît artheşê de mevî dît milletê me
tamamı seferber bun ji bo alîkariyê milletê artej re. Yani alîkariyê ke pir mezin kirin lê Mezin divê kirin. meseleya kirê de ew alîkarî xuya nake Ew ne? zu hate bir kirin. Rast e. Mixabin zu hate bir kirin. û wî demê de kirê zêde bû. Rast. Tabii enflasyon jî zêde bû ama kirê enflasyona zav zêdetir bû. Pir Rast e. zêdetir bû. û meclis jî qanûnek derxist. Got satan 25 hûn nikare zêde bikin. Ez jî kirêdar li min digerin tabii ez parêzerim li min digerin dibêjin xwediyê xanî dibêje em satan 100 satan 200 em zêde bikin. Rast e. Ez jî dibêjim ev tiştekî vicdanê te ku qebûl kir tu dikarî satan 25 zêde bikî. Kirêdar dikarî zêde bike. Yani kirêdar Fiyatê goş sedî 25 bişîne nefse. ew tiştekî iradiye. Mecburînî ne iradiye. Kirêdar dikarî zêde. Ez jî ji war dibêjim ev tiştekî vicdanî hûn bêjin satan 25 kême ev jî heqê mafê xwediyê xanî ye ez vî jî hinek ji min re dibêjin mesela dibêjin ya xwediyê xanî dibêje yani gorî kanûn satan 25 hûn zanin ev jî dibêje vicdanê min jî qebûl dike satan 25 heqeten kême ji bo jî hinek berxwe ve kirê xwe zêde Zêde dikin dikin, li wê derê jî pirsgirêk çêne abe ama hinek tabii di kirê peymanê kirê de piştî 5 sal derbas bû piştî 5 sal derbas bû xwediyê xanî kanûn wî mafê daye wa xwediyê xanî dikarin ji bo fiyetê kirê dozê tespîtê bikin. Kalûr Hatta çıkarsa 5 kirê. salê nikarin. Hatta 5 salê nikarin. Hatta 5 salê gorî kanûnê çi be xwediyê xanî ji gorî kanûnê zêdetir nikare kirê ji kirêdar bixwaze. Kirêdar jî ez viya dibêjim kirêdar re hûn li hav nekin 5 sal jî derbas nebûyî be satan 25 xwe hesab bikin birazînin hesabê ew ki. Xwediyê xanî. Ama 5 sal derbas bûyî be دوی دمی ده خودی خانی دکاره جبو تثبیت حق کری دوزه وک. بری ده وقت من گو بری وی دوزه navbenkari ne lazım bu? Hatta iki İro jibo vici navbenkari yani lazım. İlo ne be ev lazım ne olsa. Ev lazım gerek müracaat navbenkari bikin. İro emdibinin henek de pevajo navbenkari de براستیجی خودی خانه قبول نکن دبیجن افکیم از دعوی وکم اما ام دبینن خودی خانه سه دعوی وکرنه Poşman bunu. پوشمان مونه çünkü dem şeşme haştme demi runuşlandın edin. Doz devam etken. Doz devam etken çünkü dadgeci peren agişin. Edi prize de bunu. Prize de bu. Em bir kere daxivin dibe wala kiredarê me dernakeve an jî xwediyê xanê zilmê dike. Rast. Gelek pere dixwaze. Hema bêje her kesî êdî dozek wan heye. Newsa? Herkes dozek wan heye. Hinek jî beriye dozê de müracaat navbenkariyê dikin dibêje ez viya qebûl nakim ama piştê dozê vekir dirêne ku doz dirêj be wî çaxê jî poşman dibin. Masrafê wê çi zêde ne newsa? Masrafê mahkeme kî didê mamoste divar û şada? Masraf mahkeme ki suçlar deri evi adı da. Ama az em çima dibêjin navbenkarê tiştekî baş e. Navbenkarê hem tiştekî kurt e yani civên ki du civên sê civên de xilas be. Encam dibe. Encam dibe, xilas be, lavatin çêd be. û tiştekî erzane. Çünkü ji bo çi tiştekî erzane çünkü dadge demê doz vedbe dadge lazım e lêkolîn bike. Elbet. Lêkolîn bike dilekçe diçînû tên her dilekçe gereke bir şeyine aliyê dîn û şahat nişan didin dosya diçe ehlî wukuf lêkolîn dike demek ki dirêje piştê biryar jî têdan ev biryarê jî dikarin bim dadgeyê mezin îtiraz bikin. Li wê derê nabîne. Rast e. Dibe ku ew dirêjtir jî bibe. Dirêj bike hem masrafî zêde hem demek ki dirêj dikire. Em ji bo wî jî dibêjin navbenkarî pevajokî erzan e. û pevajokî kurt e ji bo çareserî em milletê re mirovan re em şîret dike dibêjin hûn lav bên çünkü min viya jî dît yekî ji kargehkê de şuxulê dixapitî serî navbenkariyê kir xwê kargeh jî bi rastî dixwist ku lav bê. Ama ew xebatkar got ez qebûl nakim. Piştê wî jî hûn zanin pandemî çi bû. Rast e.
2 sal neyse 2 sal gelek dava man. dava tatil bun ma Rasta. دوی 2 سال دجی او هیچ دعوی وی قد و نبو من وی دید که اوی وی دمی قبول نکر هات که از قبول کم پری من بده من استخازم Becareci edi kabul nekir gelen. نه ایدینه قبول کر ایدینه قبول کر ها سیستم ترکیه اویجی هیا پشت دوز و بوجی her دو عالی کودی دوز درجت به her دو عالی تکارن دادگیر بیجن امتخازن وی پرسکره که خو به عالی نابینکاری چاره سر بکن وی دمیجی دادگیر سهمه اکت دوان وقت دوان دوز تعطیل که دبیجه سهمه وقت جواره اون تکارن هرن با نابینکار که اون تخازن از وی نابینکاری باویجم یا جو تکارن جبروی نابینکاری یا جو تخازن her دو نابینکاری نه لازمه illai هرن yani nabênkariye îtiyariyê de ne mecbur. İtiyarî de her du alî dikarin nabênkarê xwe bi xwe jî hilbijêrin. Yani ne mecburun herin büroyê navbênkarî. Dadgeh jî dikare wî demê sê meh weqit bide wan û bêje wî mijarê xwe wî pirsgirêkê xwe hûn dikarin aliyê navbênkariyê çareser bikin. Wî çaxê jî ew pirskiret çareser dibe. Çareser dibe. Doz jî devam nake em. Doz jî dikade, doz jî devam nake, doz bi taybetî jî dozê kirê gelek dozê kirê vebûne. Sêde bûne. û gelekî dirêj e, ew dozekî dirêj e, ez ji vê derêjê şîret xwediyê xaniyan dikim. Bile ji bo vî pirskirekê hinek ew jî gavkî bavêjin. Rast. Ew jî gavkî bavêjin ama kirêdar jî bile gavkî bavêjin. Yani her du alî bila çünkü mixabin em dibînin encamê nexweş dertên yani em dibînin televizyona nûçeyan de xalq têne kuştin. Rast. Yani birîdar çêt şer çêt be ev tiştekî nexweş e ji bo aramiyê civakê jî tiştekî nexweş e ne baş e ji bo aramiyê civakê jî em dixwazin xwediyê xanê û kirêdar li hev. İnşallah em bêjin binêrin hem mamosteyê me alî hiqûqê hem jî ê alî em bêjin İslamê ku me got şeriatê jî li hevkirinê em bêjin hem hesanîtir e hem arzantir e hem xweştir e hem jî ji bo civaka me û ji bo em bêjin zarokê me tev de jî baştir e wê demê em jî müzîkekê berdewam bikin paşê dîsa em ê servan mesela baxivin. Oh
ömrüm le 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 Nave geçki sultane vere le 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 Nave kırgo fermanı ömrüm le 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 Nave geçki nazdane vere le 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 Nave kırgo fermanı ömrüm le 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 ساعتا خوش تنگه تر لدنه بی از بچند پیام بردوام بکم محمد عبدالفتاح شاندیه گوتی داویا هفته اون بخیر هاتن برنامه او گلک باشه گوتی ام گلک سپاس کن مالاوا İnşallah ev agahiyê ku mamoste ême didin fêdê bidin ve tev de em bêjin ême tev de merheba roja bixêr bê gotiye mamoste ev ne mijara me lê kurtasî paşê min bersivayê bidin ez ê kêfxweş bibim ji bo xanimekê dibêje rojiyê ê ku qezayê rojiya ku dimêne qezayê heke nikar bê bigirê kefareta wê em çawa bidin ji bo rojekê şafiiye mezhebê wê jî em bêjin bersivayê bidin em ê kêfxweş bibin Mehmet Tuncel Şandiye roj baş gotiye ji Nurhayat re gelek başı her haj Murat Işık و Profesör Doktor Abdurrahman Candarnaz gelek slava dişyenim gotiye jirahaye sersera serçava malawa tevde ava ji Konya'ya dise pirsek hatiye ve najezej mamustema Abdurrahman Candan bipirsim merhaba roja bixêr bê dibêje divê insan fedîne ke de mako pirskrêke kebê çawa em nexweş diçin doktor û nexweşiya xwe dibêjin fêtî tineye hewcê em vê jî bêjin Xwedê Teala dibêje derdê xwe bêjin ku çareser bibe ji ber vê yekê ji dema ku jin û mêrek dev ji hevberdin beriya navbeyinkariyê ji zarokê xwe re divê bêjin yan na mamosteyê me li ser vê çi dibêje gotiye zarokê xwe re bêjin em bêjin yan na yani gotin baş an ne gotin yani em ê hev biqetin yani berî ku serî li navbeyinkariyê bidin belê belê em bê navbeyinkarî ji bo silha jin û mêra ji bo huzûra malbata illa lazima jin û mêr ew ê bê ez zarokare bêjim nebêjim yani got zarok bîrewer bin ne zarokê hûr bin piçûk bin tenê carna zarok mesela heta nehde salê tişkî bîra tişta nabin nizanin telaq çiya ji hev berdandin çiya ew ê çilo çêbê zarok ema aqlî nagirî fikra va tişta nakê vê cilê bêlê got mezin bin illa zarok ez karim 599 zarok naxwazin dêw bavê wa ji hev biqetin hevdî berdin dibê çima hûn hevdî berdin ma ne lazima ma em ê çilo çê bikin ma wîlê çê bikin tenê aile malbat germa malbat xweş e kes naxwaze malbat huzûr bibe zarok nêrîna zarokê dêw bavê wa wilo weke pevena dêw bav wilo ji hev naqetênê zarok dêw bava ji hev naqetênê wek yek kesî dibîne wekî yek kesî yani wextê got mesela dê nebê bi bav re bê şikestiya bav hebe dê nebê dîsa şikestiya bi perekiya dixwazin her du di perê wa hebin gerek sûrekî her daîm ji xwe re bifirin herin werin bi huzûrî bikevne malê ji malê derkevin vê care naxwazin bêper bimênin naxwazin perê wa bişkin naxwazin got huzûra wa derkeve bi wê awayî got dêw bav got bixwazin ev îş çê bibe bi silametî bê böyle bê got wilo pev bikevin bê teqûrek bê böyle bê şer û pevçûnê zarok are bêjin qenaetan baş e ew ê zarok jî midaxil bin ew bê çiman wilo dikin kal hevrûnin hûn çine ku kav çiya ma heqî welmenîna got wilo em tabî ne sêwîne dibine weke sêwiya kêmasiyek dê jî nebê bav jî nebê vê zarok midaxele dikin zarok muxalif vê bi wê awayî
جبوي صلحي جبوي سلامتي جبوي قلهب هاتني جبوي عاشتي زاروك عربيجن باشا أما أقولوا بالرنجي كي خوش والله أملهب ناكن كام تلو شيكن بيجي زاروك لقورا أخوة أبي باسقي الوابكن أبي دياخور أبي بيجي بابي تاني محبتها يعني حجي كرنا زاروكا جدير جهة جباب رجهة بلكي دوزاوي يقولوا ياش كرا جدير زيدا خوياتك اللي بلي زاروك بباب جي دارناكي بباب جي ناكي بلكي وزو نازلي خو جديا خورد بيجي جديا خور هير حتى ريبري محبتها باب جي صحفه بو اواي از بيجم جوج زاروكا رجي بيجن بيفا والله ام هبناك امي وجوار بيجن باشا لبلي قريك صعب زاروكا بفكرن صعب زاروكا بفكرن زاروك مكتبه وحياته واجيانه و جو خرع نبي دا حضورسز نبن قريك ويسحب شون يا تشتكي بيا من ابو بيا مناكي بيا تناكي تشتكي نبي تبكى قالك جاره بس هناك ورنجي من فلانتي بيا ام هبناكل جنتي ميرتي يقعد بدرج خبرده تشبيجي يعني جنجي تيبا من اغلب جاره يقولوا ميرجي ابي حيره بيا يبكى بيا بيركا خو زلامتي بيركتي بيرا ميري خو بكا يديتي بيا يبكى ما يتشبي جبو سلامتياتا جبو حزوراتا جبو زاروكيتا جبو هردو مالباتا والله تزار ولا تشتكي جي اصلا لا تشتكي لا تشتكي زحمه تجي خبردانك هي دبي تشقى قنجبي وقع قنجتي بيشاتا قنجي تاني باشي تاني وقت يقول انسان قارشي كيش انسانه تبي انسانه وقت بيا والله افقنجبو في دقاف عافيتن والله يجي قافك بابيجم الا كي ترى هناك انا هيج فهمناكن ام ان شاء الله يقولونين امي قنجيه بقرن امي باشيه بقرن يقول قافك هات تيجي قافك كيف نهات قافك دي بابيجا قافك دي يجبو حضورات يجبو زاروكي يجبو عائله ومال باتي وهردوك ابو اباي ازبي زاروك بيحسن باشا اني دند بي ولا ما قرار دا ام تشونو محكمه ما داش برده يقولوا نباش زاروك اوي جلك حضور سبن اوي شوق ببن راسته بوي اواي بيشي بخوبكن وقت يقول حق درنكتن علي كاري مزني خوب خوازن وقت يقول دي سانكن بر زاروك جزانبن çünkü zarok jilwe mal betaya درونيا واجي جرينجن gelek çare am be ya ma çifemt ki wala gelek femt ki زاروك هر تشتي فهمتك gelek dişta femt ki am be sağdu ya zaroka gelek çare ya dev babaji peştira wallahi her zarok ki yani ya zarok sahbire werbuna her tişti zanın vakti kerne ve telefonu haya انترنت دنيا حمود نجوا راسته هر تشتي بينن بري زاروكا قالك تش نزاني بون نها دنياك هي دنياك غريب وقتك وتراش تفي دنيا حمود حركي حمود قنجي قالك تبي كنترول او مساله كديه دنيا حركي بر دستي زاروكا دبينن دفكرين دي عود دنياك عايريها بيجا وقتك وانبياء ما اوش زان كهر ورده تفهمناكي ابن الريا ابن باشا قالك يك زاروكا بفكري يك واجي قهدار يك زاروكا قهدار بكي زاروك الا قنجيه خوازن زاروك الا شيرتا قنجيه خوازن شينتا الهب هاتني ابو يعني مثلا ما سر مالبات بو سر جنو ميرابو بجا زاروك انا قنجي ناي يوجوان رقش قايد وبجا قالك واجب فكري قالك يا واجب بكي بتشزاني كهر ورده ابنا مساله ابنا الريا ابنا باشي ابنا قنجيه بدبن بوان باخون از في علي جوجي بپرسم برسوا دي جو انتكارم بده ما مثلا انا برد نمينه يا روجيه يعني دفقامدا دفقا شافي دا مثلا ميرك يعني جنك درمزاني دا جبر معذرتكي كوروجي خو نگرت گرك سالا تعقیباتی دوی سالی دا گرک روشی خو بگیری یا پیشی اوا اگر نگرت دیسا جمعزرته کی مثلا گو دایک ما چما روشی نگرت چونکی زاروکا خو بحمل بو جبر وی نگرت معذرتك معقوله پیشرا
زاروکا خو شیر دا دیسا معذرتا به وقتی گو از روزی بکیم شیره و خلاص به شیره و نینه شیره و کم دبی او جی معذرتا وقتی گو سالا گو تعقیب تکی به معذرت کی نگری تشتک نابی لیبلی به معذرت هر هایی معذرت که روزی نگرد سارا تعقیب کرد به معذرت روزی نگرد چو سالا که دی هر روزی که گرک دیسا فتره که بیدی یا هم روژیه هم روزی بگیری بکیه peki mam size şafiye de dibêjin ya mesela du salam bêjin serveçûn ya یک جار اوی جاره کی carek Ew ê carek işte ku sen گو به معذرت به اوی جاره کی دی گو معذرت به نحوجی تشتکیه tamam inşallah bersiv gahaşt bêwe ma mesela bahsa zaroka kir ya hukuk li vê rewşê çawa dimezin tişta em dizanin dewlet heta ji destê watê dema ku hin kes şev berdidin tişta baş çi zarokê re dixwaze hin cara wa diparêze hin cara em bêjin malbatên parêzer ji wan re tayin dike ya ji wa dişêne cem psîkologan di hukukê de dema jin û mêr ji hev diberdin aliyê zarokan çi ye em ê bipirsin دو حقوق ده دما جنو میر دف جف بردن دما دوز ودبه دادگاه لازمه جبو زاروک یک نفقه کی گریب ده جبو پرورده زاروک جبو جیان زاروک ام پیشی گره که او نفقه کی گریب ده و پشته لیکولینت که tabi دادگاه malbatan da spor ne spor pedagog ne sosyolog ne psikolog ne evji bizarru kere civin tikin bu anra da axfın göre lekolini dazga ibrine revşa jibo revşa zaruk kijan baş yani بدایک را ببینه باشنش به باور ببینه باشه دادگاه تکاره ویجی بریار ویاجی بده هر دو آلیجی نه باش بد دیجی نه باش بد جیانه که خراب کو دمشینن تکاره وی زارو که جوانج بستینه yani revşa kusajı dibe dibe و تکاره واسی که جوان را باویجه و وی بیخه yurdu devleti. Yani dadge dikare viyajib ke. Yani jibo zarukan ya heri baş ki jibo jane. menfaat zaruk menfaatek bilinde. Menfaat zaruk jibo menfaat murovan bilintire. Zilaman bilintire. Giştiya bilintire. Jibo viji dadge malbate وی لکولینت که به آلیکاری پسپوران وی لکولینت که و منفعت زاروک چی گرب که چی لازم که بریاری خو گوری ویده. به ما مثلا ما بحث کردارو خودی خانیان کرد یا هف بردانی دجی ناو بینکاری ایدی مجبوریه یان چاوای مثلا چون سری شریعت جدان لهب نگرن هاتن جمعه اون چاوا پیواجو که چاوا لورد میشه. ده حقوق مده hukuk malbat da navbenkari tine. Kadakaya. Jibo çi çünkü devcev bardan mıjarı nizame giştiye. Yani doğrudan navbenkari ne be? Hundikarın ev mafeki hundikarın tu bi serbestiyon seri tasarruf bikin. Hukuki sistema Türkiye'de öyle. Jibo viji hukuk malbat da jibo perskireke jibo çareseri perskirekle navbenkari tineye. Lazım on doz vekin. Mesela canım de meyzenin de dozandı hakim vadişine cem psikologan. De beje yani aile danışmanı şevirmen de malbatı de bejin ya. Yani dur de navbenkari pek naymamıştı. Na evlüve de lekolin tike. Bab çavaya, de çavaya, jiyan evan çavaya. Yani jibovi lekolinek velet ki ama de hukuk malbat da müessese ki din heye. Devcev bardane la fikrin. Yani untikarın bi la fikrin de devcev bardan. Bir demeci doz rejnabe. Yani Türkiye'de bejin anlaşmalı çekişmeli boşama Türkiye'de bejin bu bejin salaki gereke lazım ki salaki zevacı derbaz bu be. Ebji bu çi dibe yani kanun çağı çebuya dibece yani sal ki demek ki Kürt'te. Demek ki Kürt'te divi salide bile jünümer nikaribin be aliye la fikrinde devcev bardan. Çünkü
devcevbardan lav hatine de peymanekî çêdibe. Rast e. Duî peymanê hûn didin dadgeh ji wan pirs dike. Dibêje ev peyman gorî îradeyê we hazir bûye ji nebûye. Ji wan pirs dike ew jî dibêjin gorî îradeyê me hazir bûye. Wî peymanê ku dadgeh qebûl bike di rûniştandinê yekem de dikare biryarê devcevbardanê bide. Yani navbênkarî tune ye ama Dema li hev bikin, dema ku li hev bikin, hev cenakî doz dirêj bê. dikarin dozê de lav bikin û peymanekî hazir bikin ev peyman jî dadgeh qebûl bike rûniştandinê yekem de dikarin devcev Mesele çareser de be. Evet, mesele çareser de devcev bardı. Peki mamoste di navbênkariyê de mesela behsa hem kirêdaran kir hem Evet. o behsa kar kir, Kar. patron û em bêjin ê karker. Di rewşên wisa de masrafa navbênkariyê kî dide? Di kanûnê de di nivîsînen masrafên navbênkariyê wek heve. Wek heve. Ama tabii ku lav hatin çêbû belgê lavatine peymanê lavatine hazır dibe. Dû peymanê de jî her du alî dikarin viya bêjin. Yani dikarin yekî bêje masraf aydê min. Yani wê jî karin li hev bikin. Müzakere û lav hatin serbest de. Hûn dikarin her mijarde Li hev bikin. li hev bikin. Yani hûn dikarin bêjin wek hev masraf wek heve. Yani hûn dikarin bêjin ez masrafî ez dim. Yani lûr jî dîse li hevkirinek heye ne La pêvajoyê navbênkariyê ser li hevkirinê ava bûye. Yani duê meseleyê de jî li hevkirin hebe. Hebe dikarin wî qebûl kirin çünkü çareserîkî dostanî ye. Rast. Çareserîkî dostanî ye. Kanûn ji bo wî çêbûye. Her du alî jî bile bizanbin her du alî jî kar dikin. Dilxweş bin yani ne Dilxweş mesela ji jûr bo dilxweş wî heye. vegerin. Dozê de yek kar dike yekin da dike. Rast e. Yek kar dike yekin da dike. Can yekê ew ê kar dike jî memnûn nabîne. Rast e. Cana nel gor dilêviye bir Ne yer. gor dilêviye ama navbênkariyê de esasê navbênkariyê her du alî jî xwe bi karkirinê hesab dike. Dibê min kar kir. Mesela xebatkar dibêje min perê xwe stand, tazminatê xwe stand. Xwe kargê jî dibêje ew min perê daye ama min jî ji masrafê ew kê xilas bû. Ji dozê xilas bû. Faiz heye faiz mesela zêde min faizê xilas bû. û hinek jî heqê wî hinek jî me lavat hinek jî ciwamêr got heqê min wisa ez kêm dikim. Hewqa bidî besa. Yani her du alî jî dibê min di vî pêvajoyê de mekar kiriye wî hesê didin xwe ji bo wî ev tiştekî baş e. Her du alî jî yani xwe ew hes nake min hindakirê hes nake. Yani her dualî jî bifêde ne ji wê meseleyê ne wisa. Belê ez karim viya jî bêjim şartê dozê de tedî navbênkariyê şartê dozê de ji bo doz vekirinê mecbûr ye. Divê ewkê de pêvajoyê navbênkariyê mecbûriyê de navbênkar wan dawetê civînê dike. Aliyê ku îcabê dawetê neke îcabê dawetê neke piştê doz vebû suçdar dernekeve jî masrafê dozê ewî dide. He dema ne çêjî Dema ne çe gerek û mafdar jî derkevê mafdar jî derkevî masrafa ew dide. masrafê ji bo çi ji bo dibêje tamam tu ne mecbûrî pêvajoyê navbênkariyê de li hev bê. Tu ne mecbûrî dikarî bêje ez naxwazim, ez qebûl nakim ama tu mecbûrî werî têkiliya civînê bî. Tu têkiliya civînê nebî tu demekê kanûn naz nakî. Wî demê jî Masrafa tê bide. masrafê navbênkariyê masrafê navbênkarî û suçdar dernekevê jî masrafê dozê ewî dide. Parêzer mesela parêzer her du alî dikarin parêzer bikirin. Parêzer çaxê digirin ew doz kar dike ji bo wî ji bo parêzerê wî ew heqê awqatiyê girê de dadke heqê biryarê xwe ji bo heqê parêzeriyê dide. Wî demê jî ew ê ku neçobe civînê navbênkarî ew heq jî nadê. Heqê ew kê jî nade parêzerê wî.
ايكو نتشو يعني نچوبه ما مثلا بيجن دما كو دوي جوينه ده لهب نكرن وقلت يا نمجبوره لهب جيبكي بله فشتي هنگی پیواجو چاوا دوامتکی یعنی کسی که دوی مسئله دل هب نکر ادی دوز او ودیکه عالیه دی ودیکه چاوا دوی کی مراجعات کربه کی جبو نابنکاری کی سری نابنکاری دابه lazım ev doz veke. Çünkü mijarı nabenkariye ye. Undema ev forme nabenkariye tijatken lüye derece ve pırsken dibecen jiboçi tu müracaat ki. mesele çiye yani. Mesele çiye. Mesele dibece az ev tıkazım xaniye xu vala bidin vala kirin. Yani az tıkazım hakkı kremin adamın hakkı kreye xu tıkazım. Yani utkarım bejin 5-6 buya az xazım kire xu zedebkim jibo tespiti fiyatı kire azvetkim. Ki müracaat kirbe lazım ev da doz veke. Dema her du ali lav neken dise belge te hazır kirin. Diyor ev belgeci jerd bejin tutanak davi. Tutanak davi. Diyor de dinefsine bejin her du ali lav hatın civin çebu جوان نابکار گو حق وان گو مافی وان گو اما هر دو عالی لاو نکرن جبوی جی اف تطانق هاتی حاضر کرن او تطانق داوی جی هم دشینن سرکاتی نابنکاری را جی سیستم دشینن هم جی دما دوز ودبه اوی دوز ودکه مروی کو دوز ودکه لازم اوی تطانق bir dilekçeye koy dozera bedem dadge. Vi tutanağı ne de dadge dadge demek idi. Bece hafti ki pazar rojda gerek duyu tutanağı bini. Ev tutanağı ne uçağı dem dava ettik. Yani ev vakti giringe ne misin? Ev vakti giringe jibo biji ev ko seri nabenkari kir ulveder lav nehat lazım çağı doz vekir doz vekirandınır ev ne lazım. Yani vakit ne lazım ama jibo vi tutanağı ko bu da mahkeme şu jere tebligat ked beje divi demede gerek tu vi tutanağı jimre bir şey. Tu ne şeyi az vi doze dibe az kabul nakim. Yani dibe ev tabi ligor encama ve tutanağı yani bejin ligor ve navi hakim jimeyzini. Beli. Elbette ev lazım. Peşi birene ev tutanak çünkü peşi birene ev doz ev divi doze de navbenkari mecburi ya ne mecburiye. Ko navbenkari mecburi be birene ko tutanak hay ya jitne. Yani ligor ve na tabi bir yara xo bide. Tabi bir yara xo bide de vakit bide. Yani bir vakit de hun bir belge ne de mahkeme dozeva red. Red be başa. Nur hayat ve deme emste guhdari bikin. Strana ke diyeceğim guhdari kan paşem her nali şeriatı.
چفت زرندی وندو بیملال و گری تو بیبگه تو رندگه تا خوش نهایت دنگی تصابه به ما مستوی دمیم به بپرسم چا مثلا ما مستمرات گفت دما کوی کسک لهونه که مصرفا والی دیده ما بحثا مصرفان کر یعنی جی بترکی دبیجن یا بالاییجه سبب پرسم جبر کود عالیه ام بجن اسلام ده تشتکی صحیح آنتونه ملت لوا گهداری دیگه یا نه چه قاسیل گروان ام بجن بریارت هف دیگرن هر چه قاس ام بجن حضور جواکی گلکی گرینگه نه تنش بو جنو میرا بلکه نه تنش بو کردارن جانم لیدنیرن عشیر لهفناک نه وسا دو عشیر پفچونه نوچیان ده گلک جرام دبینن لهفاتنه دروشن وسا ده ون چه دیگه یا جی تشتکی چاوا هید اسلامی ده زوسا بله تدید هر تشت نه مادیه هر تشت نه پلیسه هر تشت نه قانونه وجدان انسان اخلاق انسان رومت انسان پیش هر تشتیه تدید شرمزاری عیب عرف ابگل گرینگن نها قالك تشتا يكتب قالك تشتا ام ناكن ام شما ناكن ام بعيبه ام بفهيتا اي بكاوي قلبي تشي هذه شوادر كما مناف انسانا افتشتنا شما افتش قوتن نها ام بيجن مدى عشير لهف انين ما هردو لهف جواندن ومزني وما حمو مزني وإنساني واتنا أصولوا له يا وقت يقول عشير كهانة هف يكي مزن كي دي تبي زي خوارني كي بدم زي وحمو قال سر خوارني بجفينم أزي دعاكي بكم أزي قرآني بخوينم أزي مولوتي بخوينم وأزي بشركي دعاكي بكم أزي وهرتوا لهف همبيز بكم وزي وبشينم راسته بيشتي يقول إنسان ترى إنسان كهانة هف دي لهفدي جفيان ومصنع عشيرة جي مرحبا دان هفدي هم بيسكرن ووقتها ابتديت قانوني فرمي هنا قانوني عرفي هنا وان بيتشي قانوني وجداني هنا واخلاقي هنا وانسان تبي ياون تشي انساني دو مواجهة هفدي وهفدي هم بيسكر وجو تاني بقرآن صوت خند وقت يقول عشيرة الهفتني بنافي خدي وحضور واقع إنسان هذا مدى دفج في دعوة بردا مدى خاطري فا إنسانا مدى خاطري خدي وأمل هفهاتن ودفج دعوة خو بردي بيشتي سيرو جدي ولا أو آيريبو أشوا أشيكم أو إنسان بخدي تإصلاح بكي هاي خودي إصلاح كرو هاي خودي دلي خودت بخودي نهشتو وكيدي بخودي إصلاح كرو دلنا اللي بيجي بيجا اف ام بي دنگا جواكي دنگا ام بي توبلمسال دنگا انسانا تسكنيني اف تشيغا مجبا ترساش خوديا ترساش عفدايا اي بيانا انسانا يا وام بيتشي او دنگا توبلميا عرفات توبلميا وقتيقو اب حمود قناهف انسان دروني بيجا قانوني فرمي قانوني عرفي قانوني ديني قانوني اخلاقي قانوني وجداني انسان تسكنيني تبي صدي صد ولا يا از نكارن بي صدي صد ازما كارن بي صدي نوت وبنت انسان دفيدي تسكني لهاف درونن ودف جوي تشيكا خو بردن دف جوي كينا خو عداوه ونفرت خو دف جي بردن هاف درون يا وتديت مثلا هذه مناك بدم داولو طمشباني ما فين بكي ومثلا ها مثلا انها ازيل مش بكم نولو ازيل مش بكم ازيل بريخو بما قبلي بري على مجي كريك اشبكم دس مش ها وقتيقو هات يكي هات بيت اسمش مشكر مجي نزاني اما جريك او حسابي خو يبدي خدي حسابك فيها يا شو قلت المشتكي التلميذة بيد اسمتي توابكي تنك فيجا وجداني وي باوريا وي
وی سوکتی دبی والله چلوکم یا از نکارم بکم بیجه یادی جولو یا به وجدانی من ادناف انسان آدم مسوش انسان پیشش خودی ردا تن دستی خدا قرآن تن ولو صون کن و پیشش مش انسان هرش سوز دا ها او وجدان او اخلاق انسان تسكنيني شو يا قالك مهم شيء اوا تاني قالك جانا مع مستلفرا مقابل مثلا انسان كاري قانون ابخابيني حلابكي بأواكي بناولو بو ولو بو دبي مادي دولو بو ناولو بعالي خو كاري بكشيني لبلي وكي دي خدي تعالى شاهده خدي تعالى تبيني بات حقسزي تسوز دا براي من افتشبو افتش دعوه بو بوي اوايفا قانونا دلادا بوليسا جو دناف ماده جو اودي وجدانا وباوريه بخديه بقانونا خديه او انسانات سكني ديا يعني ديا فقهيه ديا شريعه بريا تريد حقوق الشريعه دي جهه حاكمه او جهه قانونا فقهيه جزاها سوچه بريا حموكا باوريه وجدانا اخلاقها وشخويا لازم جي او ما تسكنيني جرك سيرفي مسألة ام جرك اللي كلنا بكن ام جرك سيرفي جرك صعب سكنن جرك وجدان انسان نمري وجدان اشتار هر قشبي هر انسان خوا برسياريش خبكي يا ما افكر ما مقنشكر ازفيتكم اسكت محقي انسانا يا اسكت يا حقك انسانا بكيف يسطويم برا مالك المخرابويه جرك وبيجي مالا مخرابويه حقي انسانك ما في انسانك كتسطويمن ازي شوا حقي خديجي بيجي نفس الواسطه بون بتشورن بحقي انسانا حقي انسانا نقول جرك اموي صح اموي بتشك اموسا اموي جلكي ام سروي شيء بكي بشين حقي انسانا ما في انسانا جرك ام صح برسيار بريا حقي من حقي جيراني من بريا حقي من حقي بيركا من بريا حقي من حقي خديه من بريا من حقي جلي من جرك تشيك بكي يعني بفكري وبين هولي وبين مجاري وقتكم اني مجاري ازي ولو بيجي تولو بيجي امي ولو شو اب لازمه شو هركس بكي برسكريك درنا كمان اب دنيا فرها اب دنيا قالك ترى محمواتك اب دنيا ماوي تشواتشي بمحقي بيشتي جو محقي انسانك خوار بيشتي من مالي حرام خوار بيشتي محقي مزور دستي اللي كيكر اما الفي دنيا ما تشيا اس خوشي ما تشيا ند خوشي ما يعني بيشتي جو يعني مالي من حقي انسانك بو مالي من حرام بو مالي من فايز بو مالي من اصلا ازانم اف حقي فيها بو مخوار يعني بيشتي جو يعني حقي انسانك خوار حقي انسانك مدازار وكي خوا حقي انسانك اني داني سر صفرا خوا يعني برا نعمة الدنيا حمو يتبن هيج فايدة نينا او انسان حضوري نابيني او انسان حضوري نابيني وند بيجي ما بيبا وبريلي وند بيجي يا دبي هركس وجدان اخو بتشكل ام اوقا سيجي ام باورمندن ام انسان حمى باورمندن ام لدنيرن هني ريجيا سوج زياده نفس ما مستبكي مراد خوجا بيتر زانبه چما نوسا نقاشك از بيجم برسكريكك دور ده كيو ده هي يعني برسكريك تدا از فيشي بيجم منها ام جلك تشتا بآلي بروبلم اللي دمزين آلي بروبلم تن المقصود اجولو ما مستجولي وقتي جو مثلا بروبلمك تشد بي ام حمو بالكشي ويدبن ام بيا نها ازانم ازقلك انسان ازانم خويا خاني اجي خدي كرياجي اجي يا ما انسانيتي مر ما امجي انسان يا ما هم تبي تشولو يا ازقلك مثلا نها خاني دعواي كده ما ابن ما الرخم سرمن ازانم ولو الهفكرن يا ما انسانيتي مر اجي زانم اجي دنافي قلي دما اجي ناف انسان دما هم تبي تشي اوي ديجي تبي والله افجي خويا خانيه هم او ناخو ازي صدو بسبين نوصا ما مستا تقول صدو بسبين والله عندك بر صدو تشلبي صدو بينجي بي ولو ازقلك انسان اجي ولود بينم مثل خوي اخلاق خدي وجدان خدي برومات قالك انسان اجي ولونا بروبلم تنن بروبلم هنا قنجي تنن قنجي هنا نيرينا ما علي قنجي بيا
نيرين أما خوستي أما داخوازي أما أم بإنسان قول هابكن يقول الهاب نكن أمي بقنا يقول هابكن أمي والهاب دي بجفن أمي نصيحة على هابكن وقت يقول نبو لازمه ای باشه ما مثل دو تا رواد پیوکسا در باس بو مثلا گفت که جبو جنو میرا از بارم قرآن داشتی در باس به شاش بمراست بکن جبو دکش هف نبردن وندکارن دروین بچوک بکن جبو لهف ورن تشته کوسا تيغوتن يا ما مثلا ام چال في بنيرن يعني از نابي از آية القرآن بيروز از آية كي بخوينم از ورمون وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها بوقتيجو وانترصهن جو أبجنو مير أي بيب كبن أويش حب بقتن أويش حب دور ببن ميزان حزورا وعنما فابعثوا حكما من أهله باكنا حكمكي مزنكي أم بي نافجيكي نافداركي جالي زلم وباكن نجالي زلام تانيها تشواتجي كرم كري تقول إلا جالي زلامة باكن يكي جالي بيركيجي دبي هردو علي مزنكي جوي مزنكي أمري قرآني ها بريا تديت القرآن ده بحثا تلاقي هيا بحثا هبدي برداني هيا بحثا جو حق إيكي زاروك إيكي أبقى مجار حموهنا بريا فاقاسا وقتي وديت أبهب بفكتن لهب ناكبن بيشي ناف جيتي بكن هرنا نافوا وقتي جو أبجي نديت لسا باكنا مزنيوا بر هر يكي جوار نصيحتها بكن يعني إزلام بالزلام بكن إي بيركي البر البيركي بكن وجي هردوك على هافكن والهردوك على نصيحتها بكن إنسان جارنا أولو جالكي كندارا وعليه مرحمتي جد إنسان هذا الصحفة راسته عليه وجداني جد إنسان هذا الصحفة جالكي إنسان جي ولا جنسيحتها فهمت كي تأثير الوان بي جالك تأثير الواد بي أم جالك زانن ياد بي والله كسي نصيحتك المناكر كسي تشتك جمرة نقود دبي ما شيرت كارك تنبونه شيرتك المناكر يتدي وقتيكو إنسان شير وقتي دنابا خود روني تفطسي دبعجي وجويت طنقاسي درناك بي يا تي يبقى بزينة تملي بقري تبي آبا ريشترا آبا ورافر يا الدنيا نوك اللي ريناتا يا دنيا هرتش دنيا كديها يا أحوالي ديهنا شعر سري ديهنا وقتك أبي روني روكي دروجات سروجات بي والله في حقلية كلك إنسان خوي وجدان خوي دي أخلاق تبي أواي بيجا وقتيجو إنساني جو دنا وادا ناقبينا وادا تشوتي تخوازي لو على الهف بيني وقتيجو مسألة مظن بي مسألة جنو مير دبي تا دبي وقتيجو جنو ميرك هفدي بردي دبي عرش على درعلي والقى مهمة دبي عرش على درعلي وقتي جنو ميرك درش هفدي بردا وقتيجو دبي قولي تعالى إلا حش حلالاتكي تشتي حلال بكن لبلي تشتكي حلالك بغزتكي حش حلالك ناكي او جي جهب بردان حلاله لبلي بغزي جيتكي هيج حجيناكي هيج ناخوازي ها جبوي فاقسا جبوي جو اف بغز شينبي جبوي جنو ميرش هف دور نكبن جبوك زاروك سيوي نمين بخوي نمين جبوي جو حضور تزدي نكبي ناف مالباتا أم بي نبي درو أمي بجارنا مصلحة لازمة شريعات جواز الديور يا دبيقو سوس قونوسو لفهاتنا جنو ميرابي تشتكنا بي وحقوق هردوك على هالبين أبناء كبي علي حقوقي أبناء حقوق يعني حقوق دبيجي هرتشتي درخن نفسها فرمية أو جي جويري لازمة جويري جي أب لازمة تابي كرم كنت يعني أب مراق كرد حقوق ده دبي هرتشت بالزلالي در كبي نفسها جبو جدف بردان بلغي و إثباتي يعني إيرو كي
tiştek davet tiştek gerek ve ispat ke. İspat kirin kere bari ispat kirin ke ve alivi. Yani minaken bejin iro xanemek beje zilami zulme elmetki. Bel- Deve ve ispat bike. Gerek Yani ispat. şey işte valla çüyeceğim kesek edin. De bejin aldatmak mesela vam demin davide. Gerek ispat ke. Çünkü be ispat tiş ne abi? Let işte kusaje hema musta mesela edit işte azanım kada xeye tu denk bey keseki heya vijetüne beti dengevi qayt bike. Yani Bele. işte ve nevi bikşeni dedi be jiyana ve şarti ve Rast. ihlal dikin. Rast. Yani ev kanun jiheye durdan nakoki kakder nakebe. Ev kanunaya tabi kayıt kirin kadake. Hem denk hem video. Ev tişeki kadake. Ama hanek tişta da çare davi be. Mesela hanek tişta yeki murova tehdit ke. O başka delilek din tıneye. Çare davi tüye çip ki tüye mecburi görüntü bikşini. Yani tüye kaydı denge ki. Ve deme hukuk bir kabul tüke. Ama direnek ev çare davi yanjinine. Çare davi neyim be? Çare mayin hebe, imkanı çare mayin hebe bir kabul naki. Ne iş ver gejin abi. Delili ne hukuki be ne delile. Deve be avayki hukuki be. Avay hukuki be de hukuki de lazım ki bu nefsine. نجبري ما مثلا دفع برداني يعني آلية حقوقي جهية شقو دولة وك وقت محكمة برياردة وآلية إسلامية من دينيرن ما مستمسد بجي من التلاقي ويابيت سيجارة نظام مشت استد بردم وساتي قلت ناس باور ما مسته دويرة وشده أم بيجن دما بآوايك الديني جهة بردان وآلية حقوقي هجي جهة برندانه evna rastı yani tiştek çavadı belür ma muste. Je tiştek bıçak zahmet azbarım mı persi. يعني تجمع برسي مش تجمع ببرسي نعم مش ببرسي توصية ما جي حمو إنسان أرى أم بي حتى وين تسجيل نكن نكاح ديني نكن العالية ما تام برباش gibi. نها ملايين حمو في أواي فاجي جهدارن هشيارن ويزانن حتى تسجيل قانوني نبي يعني نتشن ام بيتشي نا مفتيلكش مفتيجي نكاح يتكن يعني نكاح رسمي بلديه يتكن مفتيجي يتكن نكاح دائري يتكن حتى رسمي تسجيل نبي نكاح ديني نكن ام بي توصيتكن واجي سر بوصا بجرمي اثر بيت سكنم ادبي حتى تسجيل نبي نكاح ديني نكن حتى ادبي قالك جارا ادبي ندرس تجي Ya vallahi emniyetlerin bu borun heremi peşi davatı duhazın malike çıka. حمولو دبيجن Peşti çent sala hecnu emniyetlerin resmi dikin. او بريبو Hecili cina maya والله mamusta. نهاج ازقلكي با ام نهال فرونشتينا اجي يعني ادبي ادبكي ام بيتشي معلوماتي من بلقيه متحققه فقهاء شافعي دجي الحمد لله ادبي حاتي سويكي وحياة جيان مقلق ديت برسكريت از قريك دبينم از قلق برسكريك دبينم نكاح ديني بريا رسمي قريك برسكريكا درتخي إسلاميات حضورية خوازي إسلاميات حق وحقوق جناجي إمراج خوازي وقتيقو نكاحا عرفي يا ديني بي يا رسمي أم بكن ما في بيركي ما في حق بيركي صاحب ناي محافظة كرين نكاري هري محكمة نكاري دعوة حقيقة بكي أفجي حقا شريعة جد بيجي فقه جد بيجي وقتيقو بيرك حقيقي نبي يعني قانون دي نبي أوي تشيكو أوي دردي خوشكيرة بيجي اوی مینی سر وجدان زلم گلک جارا خوی وجدان اما هندک جبی بی وجدان هنا جبوی وا ان به پیشی رسمی پیشرا دینی نکاح خو ببرن وکی دیجی د فقه دا مجا صحف مجارا حبردانی مجارا طلاق صحف دو ودریجا از کارم و بیجم
وقتی لازم و جارێکی دی انشاءالله ام بخافتن ئەم ڕۆژێکی سەر بێ مەسەلەی بسەگرن عند بطلاقة سني طلاق سني دفقه ده شريعتي ده سيمها بريا سيمها حرامة جو يك داري ده جو بهفدي بردن gerek سيمها ده يا كيمي كيم سيمها يا كيمي كيم ما هيك طلاقك ما هيك طلاقك ما هيك طلاقك لسر هەv نایە ندرسته او نس النية عم بي او نس النية او نجائزة جو كير ها او بروبلمك ديا درسته ندرسته geçerli ne geçerli او تشكي ديا لبلي شريعات فيت خوازي دي بيقولوا بهنا فرح بسكونات بحضور وولو هشيتا سريتا بي في وصا توصيه ولو يا خوستنجي وصاجي بردوامه لبلي تشواغو جلك تشتا عم تبينن نموافق شريعتي نموافق رياخو تعالى دبردجي جلك تشولو يا جلك تش جت بقي راستا اما غلطه راستا جبوي في جرك باخفن İnşallah me berfirih careke di ser bisekrin dema mene mama mustaz gelek spaskim Profesör Doktor Abdurrahman Candan malava avaj bu agahiyên hêja Parêzer Murat Işık gotine wî dawiye sikarim bigrim Ez şîret milletê me dikim navbênkarî pêvojê navbênkarî pêvojiyekî baş e û lavatinê de sulhê de bereketê ye xeyr heye ez şîret dikim ku vî pêvajiyê de li hev bên ji bo ve spas dikim ji bo xebatkarê TRT Kurdî gelek spas dikim ji bo karê we ji bo xebatê we ser zimanê Kurdî ser çand û nerê Kurdî xebatê ve xebatekî pîroz e malê ava hûn her bijin û serkeftin jû mala ava em jî gelek spas dikin agahiyê got bi kurmancî bi zimanê millet dibêjin ew jî gelekî jê sûdê werdigirin em jî ji bo hemû spas dikin mala ava Nurhayat dengê te jî gelek xweş bû em pê kêfxweş bûn vê dawiya heftê mala te ava dengê te her li dinê bê vê temaşevan nêja vê heftê jî wekî her hefte wekî her tiştê xweş bernama me jî bi dawî bû hefteyeke dî heman saetê de înşallah medî selvê derê bin li xwe baş binêrin nava wê heftê xweş derbas bê Yaramın rewşenî ah canamın rewşenî gel bayez bedat kenî gel bayez bedat kenî çıqas jwanî ez benî law goba min bêje gur goba min bêje min te nedîtmeje min te nedîtmeje navê min gel lawêje Canım rabeş xewiyo Gurku ez şiarım Lauko ez şiarım Denge kewe gıhtarım Denge kewe gıhtarım Ben da temez narım Ben da temez narım Ben da temez narım Helastera şivana Kaşıvan, kurat üster kaşıvan Ez gela ve jadilan, ez gela ve jadilan Kuro dino devere, em bikin keyfu seyran Em bikin keyfu seyran Yaramın rewşenî, ah canamın rewşenî Gel bayez bedat kenî